जों तो borok bangya do phati prasa ini bagai sini kok nanglia hanai si जों alada raijyo bo masankha ADC bo age masankha ST kutapni bo masankha ble tabuk di prasa ngai tong to tei nang national party abodol kotor habi thangmani abni ni kutap sabai masin kalai di ST kutap di BPL kutap ni je sanai tongmani abonong sabai masi kalai moni bagai di prasa ngai national party wo thangmani kalai pukhri wo sombosta kelugma haisi a sombosta ba kelugui pailang golei ba pailang tei a pukhri ni tei ne ba pabri ba mayanglang pukhri ni tei sombosta kelugma bai pabia atino sini borok aro thangai जों गणतन्त्र ble जों borok bangya sini kok nangya abo mungsa khaimana kari abo sombosta tei kelugmani singkha gatai kaisa tabuk NC ni group member ni group nei je kok banglai tongmani sabuni chaya ang sanan thango ang agi saya ang tabuk sanai nangkha ulub ang sanai जों mu peila saimia ahai engnai hinai kintu sini leader rok जोंनो ahai khaika ang tau phono sanai aro kaham hamya hanai kwrui aro tabuk kaham ke sini naharmong thangcha angnani abasi kaham जों nukha abo second BJP si mane borok direct BJP hingke to boot mayang nai ge abo duita pat khaimani si kalayo kaisa na kha BJP direct khairika je aro bakha gosimiya BJP ang khaimaya hanai rano ke IPF ke khairi tongkha hanma haisi kalayo karon aro BJP direct hingke to kok masaya IPF tik to kok masa hingke sentiment phunugoi borok no tiprasa no romoi mano ekena borok tabuk teluk poriskar ngai tong haike si जोंनो थोङो tamni himba जों nukha emon hawa angkha 2018 kendra sarkar sana thangka kai जोंनो tipralen genani baidyo khai manan mapchini hawa angkha ino tam khaika গণতন্ত্র जों size mano borok bang yake boni kok nangya hanai inge bahaike 2018 ni assembly wo 20 ta ST sido 9 khan जों IPF ti tai 11 khan BJP ke gosilai khaba arano poriskar khable গণতন্ত্র wo je borok bai ni kok nangya tar mane tipralen kari kha aran saiman kha ঠিক আছে তাই দল গঠন কাতালকে খাইনে মতো সুবিধা করিবা जों आरो तंलायगा नायफा नायलगासिनो थांनाय 88 नि टिउजेस कंग्रेस जुथ सरकार हायफान दें न तेहे फांसन फान सुमुदुं न जिन बरबो मासे मानिया तंबाय मा आसे 25-30 बছर बैनि यागनि CPM नि यागनि जगै मायांगि तंमाबा हनै जों नायसिं लायगा पिया जों नुखा जे नयखान सीट बासा मानि IPF ti RSMC BJP RSMC IPF ti block chairman RSMC odikar simito odikar dai bad baki je jaga IPF ti tong abono kha bebag na yakari ribai kha tar mane angnono phalka do hni saya mungsasi angnono phalka hni saliya asukchi जोंनु खाबले o kilao ase IPF ti kabang mano BJP ni yago ya phare jikha rampodon yago rampodon musung tui satokha blogo bo habrilia panchayat bo habrilia te ani kamio to bike bahini 35-40 khan bike bahini thang horo niroho borok patisan khairong san thangi bulaikha oma haikha pundo satok jakha tar mane oro tipralen kerui sanmani si tipralen nonos khnari ma si tipralen kintu oro tipralen kerui neng gণতন্ত্র আন্দোলন khai si tipralen tu nang ka nang borokno narna nangnai ble kintu borokno narna ni bagi oro kuno sak thar mani nugya
yakari rebaika direct BJP ni rampato size tongo ani aro direct BJP yak ke mana kuno mana kre ni kuno ke bono sari hani bo size tong declare ba abo ba jini borono ba BJP direct hapsi tabule जों second ni tong liya BJP second 2 number BJP liya 1 number BJP habai si mani nomble haikena थांनाय 2021 बा एडिसिव जोंबो सिबले जों जतनो सिउ हानबागैनो जों याकारखा आईपीएफ दिनो ताबुक जारा याकाया तंने रक तरक याकानानि जरा क्रि खादे नरक सिलिया दे ताबुक बसकांनि तेइस तामुंनै बा थांनाय नयखान सीट मांखा बसकां नयखान न माना सीट रोजागना रोजागिया कयता मानायबा हयतो प्रेम कुमार मानानो एन सिसार तो बुरा अंका बोतो माने बुचुगु माये बुचुगु पाइखा एक्सपायर गे प्रेम कुमार मानान ताइसाव बानाय बरो जागा फिल का हमतो हयतो पास्ता मानानो ग कमिरे खनाबले गे आवबायदा जों तिप्रालेन नायो जों तिप्रालेन नायनि जिनि दाबि जि काहनि तंलायना बा दाबि काहाम हंके तांमा बु काहाम नाहारमा बु काहामनि नि या प्रि सेमानि बु एचिवमेन्ट नों फुनुगि माना नांगौ आबसि कुबुइ साव जुदा तांग जुदा तंग जुदा हायका तंग याबले जेमन आं सावो आबरन आं खायो जे आं खायो आबरन आं सावो आइसि मांनाय ब्ले नों कबै हिंके बा हाय सामा जुदा तंमा जुदा बिप्लब देब सामा हाइंता मिस कल लेखा चाकरि मानो ह बैंक एकाउन्ट 15 लाख टाका दाइनाय सिगला रकनो रेलिया मुंसा खाइलिया ता गोबां प्रतिष्ठित मुंसा पालंथाय मालिया ताबुक फेलन खनाबले ओमहाय के जोंति प्रासारक योग्या बाखरक बखरक और गोबां मा आनि कमेन्ट हामिया सानाय सादि नुगनाय जे कक साउ आमहायनो सामुंखाय जिमांनाय गणतन्त्रव हाय कनि कथाम एमएलए तंसिउ साकाकाय ओमपि रक कायसा मानानो ओमपि नि सिन्धु सिट मानानो मांखाकाय हयतो को मानानो प्रेम कुमार ते बरो आसक बरो गनां तंसिबा सिट एमएलए करिखा तारमाने तिप्रालेन करै हायसि आरा तिप्रालेन करै हायसि कक बायबा साइमानो पाताल किना बांलादेशी गुबेक दिल्ली मोदी बाय सालाय पाताल किना सीएम नाय कक बाजि थन साइमानो आसक खनाथगिया बुसिवै खनाखे खनाथगिया आहायनो खनाखे खनाथगो हायसि किन्तु बनि सामं हिमानि याप्रि सेमानि गति बिदि नायखाके आरो मुंसा करिखा या कारबायसिदि जों ताबुक बुबारानो थांजाखायो बुबारानि बिसिंतिबु यगमुं एनसिनि बिसिंतिबु यगमुं मेम्बार बिसिंति यगमुं सिबले जों तिप्रासि यगनान कक सिबले ताम एनसि नि तंना ताम मेम्बार नि तंना आरो बरक सिखिया आबरन बरनि दारा सम्भव सिंलिया गे ताम खायने बा आंगारा जेखाने आं कायसा कक साइ पाइरेसु आं दिल्ली थांनायनि बागै ट्रेन टिकेट तानि हापका गोसाका आ ट्रेन आं बिसास दंमानि दिल्ली सगैनि आं आबायनो किन्तु आरो गुवाहाटीआव थाङै देराय पाइखा नासिंका तंग्राखरि मेरामत खायनाय चलिनाय नि साइ तंखा ट्रेन ड्राइभार किन्तु ताव फैनोसो चलिलिया आनि समयला पाइ दं आनि समय पाइ दङ आनि जरा पाइ दङ फुंदिगि फुंबखा कायसा पत्रिकानि दाम खकबा सारिक दिपर बाइखलायकाना पत्रिका केजि खकबा फुंबखा पत्रिका कांसेनि दाम खकबा सारि बखाकर केजि खकबा आनि 23 लायखाके तै कुनु करै आबन बुवारा साव लास्ट फाइट इनके ताबुक आं ट्रेन थांमानि अ ट्रेन कामानि गुवाहाटी देराय पाइखा चलिलिया ट्रेन आबन आईपीएफ टी बिसिनि फियक जानाय जों आईपीएफ टी खेले माने चिनि लिडार रक गुवाहाटी देराखा देराय पाइखा ताबुक ताइ कैसा एक्सप्रेस फाइट दं दिल्लीनि राजधानी एक्सप्रेस अब बुबाग्रा नाकि नों आरो रेन